mo nanka mo be free sirema be Kumasi a mo be dru tafo ye ti mo dwale mo ne ye de niam afofa mo moto because mo ho sent na na odin yi. Oheneba David abe expose Mahama very big time concerning kaya ye tax ya. Mahama edeba ne mfie na ya odika betwa and was had the warning Mahama say obey no osire no kaya ye tax onhwe no amfama and wakeka ne ma bebrebe ana afa ho aha ipenya blog media mesra say any demo over like video no adawroma over subscribe button na be keke ba the personal connect updates abe chere wa adwen e de ama me e wo comment mesra say eya no a share video na ma onua so enya bi ahwe on say Ghana ha when it comes to tax ya Ghana for yempe tax tia Ghana for yempe tax tia ana de ntia de yempe tax tia no say enwuma ni ho abai na also me enwuma me enya bi ye no enwuma ne ma but o mobile say be tax ye ana where ye twem pipi ada papa for sure bet tax COVID-19 levy da so tia any e-levy tax mensawi ye de atwa abai na da pa kufa da bi ye de body tips de bi ye de kufa tips ana yehwe 2024 ni mu a omu a na omu di Akufo-Addo ne MPP government na tempa Oheneba David na untimi nyini free mu but yeto aba Mahama we ne ya say Ohe Mahama niema 1 2 3 bi say there be emfa Oheneba David say there be emfa it was obe gina Mahama so kire mu a da bia NDC for no di Akufo-Addo atem say Akufo-Addo won fa adwuma amre boys no but wabe taxi obo bet omo ye wa taxi bet any ade eno kire say na Mahama no when no ho say okonkron no mo refi say odin kaba ni fie nan no oni na de kaya ye tax so because of power no de tax atuni pa cross mo refi bre na mo ya what is mo ananti na mo sim joli na mo so na ntwe ginafa woni dwonso gum na mo so mo ginafa na mo sanom mo ye nipa asiampafo na mo siminti na Kevin Taylor abegina wa say han se maye madwen say mo mankrabofo o mo nsanka o mo hard village no na han se mo hwe na mo obi obe na adwen say obe disrespect ntafo no ni ade kwasiampafo ntafo mwa na mo guga na yefiti disrespect mo ye ne mo ntafo mo nam wiase bole ne no mo ho mfaso enesen ye di matem nyina bi bet eno de ma hu afena makoba kokomani because otena sidin a wo ma o madwen etise akokwa clitoris madwen keten se akokwa clitoris mo mmiri mo chiminti pasie bi etimi de nsa fafa mo na mo di so joli ya kasi ye kire mo ase amom ye nipa na no mote ya former Ashanti regional minister ya friend no hwan Simon Mensa Simon Mensa please can you close the door? Simon Mensa etimi bo modern edi matam yatini nyina ka kire mo say mo nanka mo be free sirema be Kumasi a mo be dru tafo ye ti mo dwale mo ne ye de niam afofa mo moto because mo ho sent na na odin yi ansa ya mamokwa mo ure Kumasi. None of you were able to say anything. Mo sisi Ghana joli mo na mo ase mo ye nipa mo asefo na me be man niema akom ho ba na mo me mamre kakra bi eya dan a John Dramani Mahama me se obebu o man no poto wo be se no ono wa bai maka chem se John Mahama na agenda A2 ne ba Sharaf Farida se mo hwedin a mo hwedin ya nyankwala me ba wi ase ache yie ye sua de so me tupan me ne abie wo ma me nya wo mo tutupan na no mo di jimi ne na makwantu mu no ye tupan a ye hwe niema mu wo hwe John Mahama won kwan ni nua Ibrahim Mahama wodi no ho efore eyi odesen adoye rough bi bibia ne akrimba cha menie bibia ne menie aha ne bra na mani ye to ho wo mu di sika beto madwem ko ye ho se Ghana fo wunya sika kakra bi di phone na ni su se hyirew mpacho wasesa na bia no hwade din a time will come se Ibrahim Mahama na nkasa mpo a onnim hwefa amamu hu no se wa ma so no kra so pese obedi mo nso mwa no so mu bi de a obokwan de ato Sharaf ene Farida ho adentia one day you shall consider papa na Ibrahim Mahama ya nkrofo no
Who say one was sorry, Gina say, me Gina, me bra Basharaf a chi. Say, or not so, and now say Chinabi, Obati Ibrahim Mahama, the baby, Menoka say, I dino, I say, no, so the Masusakakra, and maybe I my baby or Medruno, or do a mushy took room, or maybe no montier, Obecono, Neba, or Negana, or school, Ibrahim Mahama, Babecono, now or Belgium, Obecono or Holland, Obecono or a or the same, Copenhagen, right? Denmark, Obecono no more UK or more Coco school. One day you will see this generation, yeah, come once in me. John Mahama Beko, and Quasiamamu Bepu Yena went to Yanadia, Yanya Cassenti, and Mao Babon Timeka say, I'm better my Jatu. First, and your man Kuyi, and my colleague mistakes. I have realized my mistakes. One day, the generation na bano. Sharaf Nana not at the second way pino, they will come. When they come, Uber consider say Ibrahim Mahama Papa Wayinti. I will vote for Sharaf. Sharaf Baba Bedimoso. And mind you, I'm telling you today, Sakaya ye pino, Mumfri Muda. I am not me gunta for moso, Muntiasie. Kaya ye no me a gu and tafoso. Choba fufuo, and one no me gumoso. Mobe bonko fiama musisi echi da kru jina wa beti ata utiti echi pon na abu ayenko fie no me edamoso ena nyansa ba kwasiampafo agimifo se ye de yentafo ni enima nse ye de ye nipa sori aba enyem awreho kra se eda na nkrofo wa bonten nana hairstylist ma wo se wa share me video no more than 10 friends. What they are common more than 10 friends. Me da se bebre. Me ma sama make ma kan kire mo. Me program na me ba me di atem. Wenum to me ko Kevin Taylor ni page ase. Bra yi be kwa kofa woni pa bia mpa che wo on main politics. Say ya o che na dwen se Ghana ni. Ode to wa say na nka de na efe say. John Mahama ba be di akonya okọ. Papa na dwen se obesia ba bi. And I need you the question say, John, what be ye be pen? Nam pen for say, Onya obey ye can't chill any why ye be da. Tia Sakasa way. You say, oh, wait, I go in. Oh, and do your obey. Must say, dear Nancy. John, there be Onya obey on the Sakwan do your obey. I didn't hear. Why ye be pen? We are so wobano. Me catch me bisa question be freedom fighters near bisa. And my individual Ghanaians be a monso. Omo eye concern about Ghana ni bisa say na wo be ye den why wo under wo sa or the same sa Tracy Boachempene hwe wo ba ye wo bie ni wo utumi yi ni free enuase ka tell me say wo si school dan wo baba be si school dan mpa cha say 4 na won sabe so am wo wi a ye si 4 no me hu bi da see the contract mu obi okoko jisika no se me ba me de kosi schools ama Ghana for ye disika ne ma oni ebetimi asi 10 na 10 pepepe corruption ti John Mahama school bi ode ne nsa kan wo Ghana ho no emu about 99% entimi anya adwuma a ye friend e block eno no enye politics ena enye David na me wo hey ena ye senka me NPP ni so ye so kasa ye twa ka me senka me kokko ye NPP ni me kasa ye twa me ka owen and come a live video 24 hours men can it that because I bridge am to internet no it triaso train at the system nature bano abroad internet it triaso train and bene kra at the system nature ba come on na mo nya pa mo adwomo se ma take me decision say me hwe party ni na wo Ghana na emu bia ni wa amede me ho be because omu nyina ye say Minuano, John Mahama, young woman, who pen, who buy an uncle with him attitude, Nuasi. Shan Qualay any table to now at Trembo. What did that from your bow rest same cocaine equals with him? John Damani Mahama, and you, what do one second sanitation sector? One to young Granny Ghana Magana and you fed that. Why can't I Emma at to watch a voluntary no, yet to young was every month. Ya young cassa young proper and fear namely and gattersim. Kokumasi. Ubedu tafu 4 months ni ye efi afrigata mu dia begu montene John Mahama kwasi ampanyi ni jimi no etumi ma ye niema nye efi nu ku abontene a ye peka am na befa ye ni bi
na mo hwesika in this reas and oko and you mean to make me politics mean to me can we enti ye hu say nyansa nkasa anase baby abedukura no ye wo digital world kwan ben na John Mahama fa so say okay baby ayekoya nim no bibia yakoya digital dan na yenye na ensisa abrabo mu magana fo papa we ya ne nkrofo firi sirim eba ya wo mo firi esirim ba asante mantem mu eba nkrame ma na say aka mu ba bia besen ko sevi wo mo so wo mo be peni wo mbedi because osirim abrabo ya no John Mahama was the only president here otumi hwe ye nuanom ntafo kaya yefo ya wo mo afifie timu fie hwene mo fie komo fie ye mo no fo ase fie tu mo chechecheche sama yanka dom John Mahama yi wono ani kromfo wo mo na age Ghana aboso wo ho odense na wo a onipa ba ko betimi asoa odesen emo bag 30 na so no na me ko aye yire to excavator na oba o ka trenzo amina wo be wo aha yakra ma de ya nhwa na ma wango me kro me na me che me ko bale ka na me hwa na ma na me de ba chene ko tamale na so mango me ko dro hyehye a me baba ya me ya hyehye a me papa wa ye ne hyehye de na nyina ko adro of ye Swaniema. He was the first president a introduce taxes a edi gu kaya yifo so. He ye nuanom ntafo se monya nkwase ampafo a obi ma wadwuma wontumi nte tax. Kaya ye adwuma mebusa mo. Kaya ye adwuma. Ka wo ho na wo de kon so anema mwa kwase ampafo mo jimi nti mo nte tax ase a 10 years tax kire say abanya dwuma wono ankasa nim hu bi se we ye adwuma o ya eno ene ye ba ne ya beto tax no ye sign din hihye to hu man se boso afeso a file o tax returns na adwuma bi a wo ye ya aban ne beto tax no on sign return ni ayimfa mawo me busaka eyefo munim what we call tax returns munim bi chese mo chimi ama mu wiase no mo asem nka wiase ho enya se asempo mo de mu bibia chese mo ni wiase mu bibia chese mo ni wiase mo jimia ma babia nipa edi nyansa to no mo mpe ye de nyansa etese ne ye di semina ahye monum mo ntuma nwe jiminti yese Ohiniba David minim bone kra Mahama eni sirimfo edi aye no Ohiniba David abe fire Mahama asa fire sirimfo pa in a very hard way as in saying nyina Kevin Tera na hyewu nu abufu Kevin Tera ho abufu ana ma Ohiniba David edaba hikada eseme edi afa Mahama ho obetima kire wa adwene e wo comment section aha ipenya blog